Explore Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka final football jong ko Umrenja Sports Club klalong ka ba itanat ba Shongshit hadir magajing kon hapadeng ka Shidong FC ba kin hon Mystery FC klalong ka ba yakhat ba ringkat bor Henry Khatdo ka Shidong FC na kti klayo ra ka namla do da ka penlim ya ka Mystery FC na umroy de shigola not hagajing kon ka final hamaran jong ko Umrenja SC hakasin sa jan ka kadre tre kunai lar arja arpusan yagan ka shigol na ka benta ka Shidong let's have do closing linking haga ke last step berhadu bakut ke jinga kon klane tanga ke nikshi gol Shidong kom kala adu kala yora ka sang pisa ka baar pojar tingka ba kin hon Mystery ka buan baar kala yosh pojar tingka haga ke limpong kon kidan baro lepu art liki kin hon blashim benta haba ajing kran chuaban sedang ke jinga kon present ko Umrenja SC ba ji umdor ulai khublei ba piti sau kumi wala umlong shu MLA Henry ulong ubala klo ban kintie ki khon samla de ke jing a jong u ye ketika diang ketika mon ban kershanya ki kadbo vice president ko Umrenja SC URG shooting part ula pertu yo ba piti sau kumi MLA berim ba ulong ubri ba baha nuto excellent human being nakilang ba piti sau kumi haba karan kumukong san lapen pau ba la umlong MLA shu usngongo pat di pat ba ke penjob ya u sau samai laisin ko mu MLA ba sisin ko mu MDC kum ta kamut boon shimfon sho yarap sho kendu pat ba sho kamlong kum ta namar ude nong mikmat ha uble ba uble la jet ya u ban syakri pat ba kum syukdo ka Umrenja SC ketika klub kebala kampau bhamenta kaya kon ya kelempong 3rd division jong ka Shillong Sports Association Hapolo bakadon bon bha ka jingkermen bakalaru ban kiu cheka 2nd division banyele kai house number 1 ai kublai kerpang tisya ba pinila kai bha ba pinla ban pinyo e ka jingjom ban yo ra e ka nam la do ka ban kong takni ka si bom ta Malah ni forum tang ai kublai kerpang ruya iba iti sokme ba ilong kongsan na kini ksi oi ilong kumur ba aku me rai kroi dak takam sia mo jokin kejing ye kebangin tiulang ini kum ki kon semla bangin nang kiau sekrang bani ni lak jong sap ni lak kroi ban long kum kongsan ban no lang ra ti kendang ti kemon ki jong i ban kersian ini kum kelam Jeng ai ka jing kudoi fi baro pinjele kai bha pinjele kai daga jingi daga yu mende ban ya le mau ko maju ong tang wa ya le ngin su ya kun bai kun thma ka ni kam dei re ka jingi le kai ko bai kalyang hi kalong kum ka jing ya kendu lang iwe bangin ya skutuna lang iwe te kunta kermen ba pinjele kai ru hakta gadur ba habangi le karu ngin le kai daga jingi skutuna om bangin ni poi sakini nu kicing jamo bangin ji hakiki por tan teng dai lekai yu than dai lekai yu poi man su put ba susi dai kini kam dun gadu kum kata ma tengai publik pangipi kum ju iki nong penya ji referee ki linesman baru ki bala dan bentalem nadu sedang jung ketika tournament bangin sedang hadu bangin poi hadu ni por ta tengai publik kerpang ru yai ba piti sok mi ma ni ya itu baru ngim kam su thrai ban nang buktin ya ispang i ngilatip i ngai ya kam jung i mo kumbangi sutu bam i ladei lupa khamtam jingi ki nong nong mulai baru kowe mo ilalong tau XMLA ilalong ru XMDC nang tai ilalong ru ex minister bola batak minister khamtam be de bekas sport Dengan sultan ban ong ipi ba hadu mentarung i ya kecing lak loi jung pi ban nangira mi nak por sekpor ngalap nong go filong tau breu ba na kita ki ex baro ki ba filalong ru tau ex bakam biang tau excellent human being ngalap nong filong ta ma dengan sumpan ai kublai ipi ya kecing lak loi jung pi ban ingis kam ba nani sekmaru ha kini nu por bangi nang don kamru ingis kam pin ngi don ngi mai kerban ba fin yailong be ta disbun e ba kecing man jung ya kejing ni jongki ya musim jongki nang tam jongki Kalian juga agak jikit bok keruyang, nak kalian pi baru arhi impoi syarat hong pernah menengkong. Pada ngis kem hap pada ngijong kajile, kedon hi ki bajob, kedon hi ki ba nak kalian pi ki bandrem, tengi piang bayi kata, nama beli hak kejingile. Pat lor mengi pen stom,
ka syah ka bok no sep ka bok ke juang ka bok retang 10%. 99% ni 99% ka de ka dong jong ki hard work. Ada ka jing tres tam jong pi kumno pi lap tres tam ka hard work ka 99%. 1% ke lok ka ong ka syah ka bok ka wan leng ba tres tam. Lagi tu ki bala penis tam next scam ke sio jing job. Kalau kita pun tres tam ru next year ka scam sio jing job. To ka bless bun ka bless jon ngo bless ko ku pi kham tam ye ko merja sponsor makiu syakman. But saya sin Bless bune ya pi barok ki basi matahan taman. Na peniat umrenja kajidan jong pi nge scam. Al amsim ya ki bagan ya syakman. Haju ko ban kersyana pa puno. Pada scam ang tam na kali pi pian cheni. Nge se utan men be penong piru umrenja nge scam po diwan yuiwan. De kham tam sino marjan pidon kam long ya ka ba na kali ju ban kersyani we. Kadon ka po bang kersyan ma pi kini. Kadon ka po kini in kersyani pi kata kalau ha jilong beriu ngidon kami ya ka jete lang kubles bun kubles ngo bleng ku pi baro malay kita po Gua ni betul pak? Hah? Lindo. Okey. Ni betul. Pak. Ni. Mak, betul. Semua. Betul. Betul. Mak. Sudah boleh bagi.